Kublaya pivro ki perloki wasnyau suk wow up yiki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi wada Chem ye Metyap Yong kawi ka khynnah kynthai ha Karbi Anglong te kani ka kynthai to ka wakat once nem irta wei uyi watan yap yaka te ton up ye kani ka kubor hadu wakut khnang wayo tip iye wasakhet te chwa os dang e chiki kubor ladam po mude piu subscribe your new channel nya bhai subscribe we ngat how to bell wa em hai tu khnang wa yo pten cho cho piu yo yigi kubor wa thame te tons dang e chiki kubor ha iwi ni ijia was nyau si iwada jia ha asam hei wa ki pulit da Chem ki ye Metyap Yong kawi ka khynnah kynthai ka wada wiar la le so sngi wada dep na kawi ka sungpe namo ka sugar cane field ka wa em ha Karbi Anglong district ka asam Nei liang ki pulit da pentip ki wa iti i Metyap wa Chem ki to Yong ka khon u angat sing ka wadang khan rus nem irta weisa ko hakawi ka chnong ka watip kam ka chun pura ka wadang hap hapo ka baka liaghat police station ka Karbi Anglong kat kam ki khubor wadayo kani ka khynnah da wiar ko nadu ka tu ka khat le tarik Yong niu bnai wei nei liang u he chnong ka chnong chun pura da pentip u chaki pulit he ya to wa wiar kani ka khynnah ha ka tu ka khat le tarik wei da suba ule boy da cha tan yap ko pen ha upa ko kamte da phone u cha upa ko u wada liwan chnong cha yung bei u cha bihar wei hadin wada kali cha phang kani ka khynnah da ong u wa em ko chirup wa o ha bihar han paya thok he u kani ka khynnah mem ko wa o ha bihar kopsar hadin wa dep uka utan yap dep te lithlep uka dep te yut liwan chnong u cha bihar ya i Metyap Yong kani ka khynnah da Chem ya ida uwi ne ki wa chong chnong Yong kani ka chnong hadin wa Chem u ya iwi ithlu wa phalla hasung pe namo sugar cane field hei por wa lai u chaite yo wer phlang uni ubru da khynnah u chaki pulit wa hadin wa Chem u ye wa em iwi ithlu i wa khala wei iwam jo yo u manchwa dati u ye ite ithlu chapo wei hadin wa dati da kharngiat u de Yong wa em baj wo Chem dai Metyap nei liang u superintendent of police da pentip u wada pha ki ye Metyap yo le pendep ya ka postmortem wei kam wa man katte ya upa kompu emu Chem ki ya o wei nei liang ki pulit ka Assam da ya kre lang ki wa ki pulit ka Bihar khnang wa yo yo ki kem ya o he ye to wan wana yi idaw yap ko ki pulit dang yang ki ya ka postmortem report wei da takit ki le ya u doctor khnang wa yo yo yutip ki chaphang idaw wa yap ko kat ni sngi na ai tes nyau tin sang wo ap mo wa penda upa lem tip de u yor aya ka khon u da tan yap u ya ka we da mut u ka wo pen wir sen don dei wa telep ya ka